Good morning, church. Good morning. Hello. Hi. Praise the Lord for being here this morning. Amen. Hallelujah. Come on, let's sing together. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. I will bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Lord, you're worthy of the glory and the honor. Hallelujah. Lord, you're worthy of the glory and the honor. Hallelujah. I can't stop praising. I can't stop dancing. You've been so good, Lord. Hallelujah. I can't stop praising. I can't stop dancing. You've been so good, Lord. Hallelujah. Bless His holy name. I will bless the Lord. Hallelujah.
So we're here to bless the name of the Lord. Amen. Ma lo lava leusu, ma lo eleo se me fa alea ngalo tato tautinga. Molenga luenga le atua a mene ole ava noa tato maua. Tato te o mai e tapua i le atua te va ayatu. O malulu wa tato mali lili uma. Mili. Batia. Lua Bati. Hey. Amen. You're worthy. Yes, you are. Highly exalted in this place. Clap your hands, all you people, rejoice and be glad. You live in the islands, for the Lord your God rises upon your sea. Your deliverer come. Clap your hands, all you people, rejoice and be glad. You live in the islands, for the Lord your God rises upon your sea. Your deliverer come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the sun. Now my glory breaks your darkness, see your deliverer come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the sun. Now my glory breaks your darkness, see your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. Vindicates awesome silence of the earth, rejoicing God's favor and His grace. You're worthy. Yes, you are. Highly exalted in this place. Power, love, liberty, victory, sound might I give to you. Don't hesitate. This is your greatest hour. See your deliverer come. power, love, liberty, victory, sound might I give to you. Don't hesitate. This is your greatest hour. See your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. Vindicates awesome silence of the earth, rejoicing God's favor and His grace. You're worthy. Yes, you are. Highly exalted in this place. You're worthy. Yes, you are. 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 Sing together, church. You're worthy. Yes, you Yes, you are. You're worthy. You're worthy. Yes, you are. You're worthy. Yes, you are. Yes, you are worthy. Yes, you are. Sing and shout, Celebrate Jesus Christ. Vindicates awesome silence of the earth, rejoicing God's favor and His grace. You're worthy. Yes,
you are highly exalted in this place. You're worthy. Yes, you are highly exalted in this place. Hallelujah. He is worthy, highly and exalted in this place. Amen. Sing. Hallelujah. Give us a smile. Smile. Katalo fal nei chaya o le pa io sauninga. Toi amata tatu sauninga talu malilu mayasu talwai. Dad, ya mesi foi le fainga luenga pa ia mamalu. Mama tina matitua. Ia leli. O manuia tatu le lofo le tua. Talo mai pe a fa pe na te onda manuia le tua. Ya Emanuia isi ele Emanuia isi. Opa ia mamalu le tai aole nei. Ona o lo su mai matatu o mai. O tatou le yele angango le tua. Amen. Tatou o atu tatou falsa luava yasu taluai. Ia ona lu fo ile o le tua. Ale o tatou o mai le tai aole nei. Le mele o te fia tau ya te oi. E fio le tua le me yaila na whanau. Ai la ngona la tai aole nei o lo fio le tua le me nei o lo ya te oi. Fia excited. Enjoy the worship. Tato fia tato te whaftai le tua. Leo mawale le tai a fo e ui na malulu. E whamai le se me whai ta fia tato ona o le lofo kirisu. Amen. Ia to avele sau pati le tua. Te wha longo tu loa. Ua tato sau tu tilo atu pito le. Are you ready? Whaiatu, are you ready? Say yes. Are you ready? Le ai, le pito le to whai tas bere leo. To sau ni tapua i le tua. Are you ready? Yeah, to sau le pito le. Mili. Lua pati. Are you ready to praise the Lord? Yes. Fea la tato le pito leo. Tato sau ni tapua i le tua. Say amen. Hallelujah. Vi ia le lita. Vele tato pati le tua le leita au. Praise the Lord. Welcome to the house of the Lord. Those who are watching live stream, wherever you are, let's come together and worship our Lord. Fea o yail tayalo ne e maua mail sauninga ne le yale maola. Tato sauni tapua ile tua. Say amen. Fai mai la fionga le tua le la fai tau mo tato vivi ilo lem abel tato fafta ile tua. Fauta mai. E oto au ona uma Yova. Famanu watu ia oto ya Yova. Oto o tu ile fale Yova. Ia oto si lunga oto lima ile malu. Ma ia oto famanu watu ya Yova. E famanu ia mai e Yova ya te oe masione. O ia na faya le langi a toa mane lalo langi. Amen. Ia oto vivi atu ya yoa. Vivi atu ia oto le suafo yoa. O oto au auna yoa. Vivi atu oto ya te ia. Tato au auna. Ele ngata o tau whana wina I tato au auna I te suur fale o le atua. Fa mai si ato tato lima I le malu o le atua. This is the house of the Lord. Mato te talo le nei tai aulo mato watua. Lo fio lo wanganga I le venei. Awawo mai o tangata tapua ia te oe. Mato te vivi ia te oe ma vatu le whawhitai. Mai o mato loto e vivi ma whamanui lo suafa. E sia e o mato lima. Mato te sulai le tai ala nei ma mamoni le vi inga le whawhitai ia te oe. Awawa sili lo walofa ia I mato. Tato tulai tato tapua I le nei tai au.
Yes. Fafatai for yale ile tua ile lofa ya tata. Beso wala sabalina. Lade meta tok te fasanga yai. Omoli la fafatai ile tua sili. Oe tu le malu. Oe tu le falo le tua fa mai sio to lima. E fa manuia maiova, mai shona. Ya ila to oe chapwa. Ile kana ma le fa maoni. Tato me pese atu no te mai o fa fafatai. Yes. See you till your tato. Only up to your fafatai.
Salau tatou loto tatou malama wa yai le tapu o inga le tai ala nei. Au e mafuta mai sosa mea le tai ala nei. Let's open our hearts. He's not far, He is with us. Yes, Emmanuelu. Wa yai tatou le tua, wa yate oe le tua. Lona nganga lea wa fio yo tatou wa nganga. Tatou te whamanua ele nei tai au. Yes, fala e oe le minga. Fala e oe le mamalu. Yes, matoro kosotoa. Praise your name. You are here with us. Mato te whai atu o mato roto me moni. Yes. Awai leo mamau oe o lo e iai mato. Mamalu maleviga Hia fa'apareina oe Lea tuae Wamomonia Tuya te oe lo lo tolea tuae ia via oe via lo Mai se si o tatou le mai luna malu malu mai ia. Tia oe I le vinga ale au vaia Aua e mamalu Aua e mamalu oe Lea tuae Matuina Tuya te oe Matoa Na lea tuae Ia via oe Via lelei Si atu mato. Tia oe I le vinga ale au vaia Aua e mamalu oe Lea tuae Tua
charge of that, oh Lord, to your Lord. Open our hearts. Yes. Sema oe.
Whawhitai lo alofa le nei tai au yo tangata. Whawhitai mea alofa lo wanganga ua fola matuina mai ai mātou. Talo le whaamalo longa le tino Geriso. There's no one like you. Your name is power. O lo suafa e mātou te malolo ai. O whaafonga mai le whale. Whale mai le nei tai a o mole vanoa tātou te talo le mamalu. O le suafa le nā e o atu i le mea le nā i te iai. Le whaamalolonga. Tono le whale le nei a e la ngona. Le mai o le tino. Tu ulo lima i le mea le nā i te ngā o lo tino mai e te talo ai le nei tai a. O e whaafonga mamau mai whio le lalolangi le nei. Tātou te o i luma o le atua. I le suafa Yesu le nei tai ao. Suafa ia i le pule ma le mana. Suafa ia i le whaamalolonga. There's power in the name of Jesus. There's healing in your name. Le suafa. O le whaamalolonga o le suafa ia i le mana o le taitu le tai au le nei. Mātou te olaina le taitu le lei tai au. Thank you, Jesus. Whaafitai lau whaamalolonga le tonu le whale le lei. Whaafitai lau whaamalolonga se o stasi o mafuta mai. Whio lava. Whale mai o lunga le tāwale o le whale o whio e mafuta mai le lei tai au. Whaafitai le whaamalolonga le atua i le lei tai au. We thank you, Jesus. We praise your name. We give glory to your name, Jesus. Ia vi ia oe whaavavau. Elea se susama Elea se susama the glory. Long through. Whaftai lau a whio le nei tai ao, mātou langona lau iai mai mātou i le tāpua inga. Ia vi ia oe lo mātou atua, whaftai o lau walo Yesu Keriso. Whaftai lau anganga pa ia wa iai mātou. Wa mātou langona ai oe o lo o whio le langi. A o lau whinga ngalo o lo whaia iai mātou, ona o lau anganga pa ia. Oe lea lo mātou atua iai mātou. Ia vi ia oe whavavau tātou alalanga whatasi. Amene. Praise the Lord. Whatalofa se ao le lei tai ao. Shake some hands. Say good morning to Alofa. It's good to be in the house of the Lord. Os pese la foi pese. Tramati.
Au mana e whata alofa le te alfa alo alo tātou lala le lalo whaftai. Ole tupu, ole le faola.
Wailoa a tamula na ava oeba. O na toa lea o ia. O na whanau mai lea e ia o kaino. Wa ia whaapea ne foi. Wa o maua le tangata mai i a Ioba. Wa toi whanau mai foi e ia o lona uso a pelu. O a pelu foi. O le leo ma moe o ia. A o kaino. O le ngalue whanua ia. Ngalue mo le whamaoni. Ia fua mai le whatoanga le lei. Iau ngā e osi e lau tau langa i le tua. Wo o ina atoa o aso. O na avatua i lea e kaino. O le fua o le whanua. O le taulanga i a Ioba. A o apelu. Wa ia avatu foi le ulua i tama o lona lafu. O e pepeti ai lava. O mea le lei mai o lau whatoanga. I osi e lau tauranga i le tua. Iai. Uso. Le lei mai o whatoanga. Eo le a osi e lau tauranga. Ai ai. Ele kai kai anga uma for whatoanga nei. Ua sila mai i oba i a apelu. A toa malana taulanga. Kaino. Kaino e. Se hale mea ua e itai. Se a foi ua faa uai o mata. Pe a fai e te ambi o le lei. E te le maua ea le fiafia. Ai a fai e te le ambi o le lei. O loo ta oto i le fai te toa le angsala. E ua i atu lona manao i a te oe. E te pule foi oe i a te ia. Apelu, se uso. Sau. Kaino los. Apelu. E whawhewhea ona e whaia le tauranga le. Ai ois. Ole manu o sili ona tāua i le lafu mau. Ole urua i tamo le lafu mau. Leo o whai tauranga ai le tua i le nita. Whatasi ai marwhatu. E muai le tauranga i le. Ai au. E whapena fo ia teau. O mea le lei umara whatoanga. O le na au mai. E osi e lau tauranga. Ai vai osi uso. I. Se. E ia le mea leo te fia tana noa 20. Ale nā mea ua e. Pe whawhewhea lava o na whailau. Ai. Tā ngā ia tule tule. Pea la tau. Sau. Sau se uso. Sau. Ma nai ia whainga tauranga ni yaso. Ai. Mo atu. Mo te uso. Mo atu. Ya. Lele.
Ta nga ya tui. Bong sa tele ni ala. Ta sa vani. Le nga ya tui. Ado. Ele ai a maseisi na te loina oe. Ia wa. Awe te fia mio tolu. Ha? Le a maseisi lo mai oe. Kaino. Oi. Kaino e. O fea o iai a peru loso. E te fasili mai ati au o te loa. O te le loina. E le wao fo i se leo lo uso. Se ale mea ua e whai. O loo alanga mai i a te au mai le ele. Le leo o le toto lo uso. O le nei. Ua malaia oe mai le ele. Le ai. Ua whaamanga mai lo na ngutu. E tali ai le toto lo uso. Mai lo li. A e ngalue i le ele. E le toi fua le mai o na fua. I a te oe. E a vea oe. Ma mau solo. Ma wha seba loina. I le lalolangi. Oi. Ua sili la uanga sala. O te le lavatia. My sleep is gone, my heart is full of sorrow. I can't believe how much I've let you down. I dread the pain that waits for me tomorrow, when the sun reveals my broken dreams scattered on the ground. Please forgive me, I need your grace to make it through. All I have is you, I'm at your mercy, and Lord, I will serve you until my dying day, and help others find a way at your mercy. Please forgive me. I can't believe that God of earth and glory would take the time to care for one like me. But I read Ai o amai oe le va oe malau tōlua. the story, O le va oe malau whanau. how it planned for Ai o amai oe I le va malau whaife au. He was dying on. O iai se me o tupu whapea. Whai mai le tala le tuspa ia. E le fia le atua. Make it through. I le tangata. E mata ita. Have is you. O le tangata. E loto tinga. O le loto tinga. E tupu ai le oti ia te oe. E tupu ai fo I le whaale tonu. I lo wala awina. Se aule nā mo I tātou nei tae au. Le ua whaatanga ina. E le trauma team. Whamanuia le atua I lo whina ngalo. O no Yesu. Amen. Your grace to make it through. Lord, all I have is you. I'm at your mercy. And Lord, I will serve you. Yes, I will, my Lord, until my dying day. And help others find a way. Have some mercy. Please forgive me.
tinga Unile anga silo na fainata Talema fayo na tete na oloi mata Utepe sili foya te amu Opelo pronto malo umalosi Otete atua imatangi mafa Matangi mafa So se mea etele mafai Role mauto nu saule maiban Awale popole na ya fetalan Oto uma wetinga ina omai Oa umpe malono ai Lea lilo matai Sete sili sili solo itangata Ufea ea uso dedi mamama Aule au au na lea tuwa luta walanga Oile tuwa po wa itamai Po oa u elefa apongai Uwasili leo si ema puai Oai se tali mai Dose mea etele mafai Lole mauto du saule mai bai Owale popole na ya fetalan Oto uma wetina ina omai Oa ue malono ai Lea lilo matai Fetalan, oto uma wetina ina omai Oa umpe malono ai Leli ilo matai Soma se mea etele mafai Lole mauto nu saule mai gai Owale popole na ya fetalan Oto uma wetina ina omai Oa umpe malono ai Leli ilo matai Ia, toi aves tatou pati whaafitai le tua. Whaafitai mo le trauma team. Ia, ma le lātou tāpenanga o le nei tai au. Ia tu tātou ta mā. Ia, ta taloa e mō mam. Nai manui ia, ia ewe. Ia, nai mea fwoi. Olo. Nai wha. Mai, ia tātou te salomo tātou tina mai se foi le paia me mamalu me lātou ia e leo mai le lotu le nei tai au le atu i le paia maulunga i le au whainga luenga mo tō whaltua ta māma tina mātutua mālo le te talo ia whaiea lo leo ma whonga tātou ta māma tina te tai paia o le au whainga luenga le atua mātou na malanga atu i au kilani ia i whonatanga le tātou i ka le sia le au whainga luenga ia i lau tau tāpua inga le talo atu ia o le whaiva fo i le au whainga luenga maiso tātou mātua mo le mātou whonatanga leo tu e taliu mai le nei tai au ia le ngona lava le anga le lei lau tau talo ia whaafela i atu so stasium whai o na iei le nei tai au so ngā whai lau tusit pa ia maulunga le tātou leadership Sengo to ina ma te akono whaletua ia mai se mai maunga te tele se i o lava i tātou whana witi o tātou e ka le sia lea ua tuai fo i mai i manu
manuia lava mama dad ma mese foi lau whainga aduenga i le lofa o le tua. Ia, e foi le silevo o mātou ai me ia le tua, va ai mea fau, va ai isi mea le va ai le levo si ai le tua tātou ngā aduenga, stei fui sauno atu tātou mātua, mese tātou tama. Lei tai au, le fionga le tua ia o le tātou tama, Dad le la tula i le fionga le tua ya mai se ia le lei fa fonga mai so se meu ia le lei tai au fa manuia le tua le tatu i kalesia mai se la tu mai moina le lei sauninga a usul tatu pese ia ona fa ia le tatu la unga le lei tai au swa fa Yesu au sa pati le tua. Auina mai
mātou atua le nei tae au. Lo mātou maua avanoa. Avanoa e au nai. Avanoa e moli mau ai. Avanoa e tautua ai. Avanoa e sauni ai. Mātou te tāpena ai. Wai li loa le tangata. Le aso a tae au. Mātou le vi inga ma le whaafitai lo mātou atua. O aina manatu. Saunia le nei tae au mo I mātou. We give you praise and honor. The heart of thanksgiving. Father, we praise your wonderful name. What an opportunity we have. We love you, Lord. We love to serve you. Ia oilo mātou atua. Ono Yesu e ala ila mātou whaafitai le nei tae au. And everybody say amen. E mesi pati whamanuia mo ngā luenga drama team ma lau whai pese. Whaafitai. Alo lava so I fua manuia. Mau fui le nei aso I tātou te mafuta ai le whale o le atua. O I tātou o le kalesia Yesu. E lea whatalo whatu. I o sauninga le nei tae au. E lau mātutua. I ele li, tai lau tu talo mai. I lau te foi. Lau whiotau le ili. Sunga li whansino. Tātou atunu, tātou malo, ia, o loo. Ai lava tātou lolotu ona I loa e tu fo I whaltua, ia, ai. Tali tonu lava I le aso le atua mo tātou uma. Ala watu fo I le leadership, sunga I whaiwhi au to ina, te akono, ia, e o lava I nai a tātou whanau. Ia, e whawhila e tu fo I stasi un whai ona. Tātou whai sauninga I nei tae au e le ngata I tonu o tātou wharsānei, ia o le atu uma o loo mai moina, tātou sauninga mai I leitu, ma leitu o langi. Ia o lewa I ule mai le fontanga whaiwhi au sa awai atu iai I Melpone I Australia. Ia lo moli me foi a lo faanga o tātou ngā luenga I Australia, sunga te itai I Australia, mai lato uma sa awai le fono. Ia, apia foi nei tātou sunga I whawhengainga me le tātou atunu, Samoa. Ia, apia foi le au malanga mai Amerika. Ia, tātou lo moli mai o latou o lo faanga I tātou headquarters, ia, po le tātou Parsanei au Kilani. Tai foi lau tu talo atu, e ngona lava le tātou tutu whaatasi, ia, I le tātou talo, ia, ia le li. O le urutala o le fono, ia, po le topic na mātou tala no iai, o keriso, o lea? O le whailonga, keriso o le whailonga, e tai iai le kalesia, ona, e whataua lava le, tātou tau fi mau le taita inga o le lota ona. E peia ona masani no tau whaafonga I le utala lia o I tātou o tangata o nu ese. And because we are Gentiles, taita ia tātou I me whaanu ese. We have our cultures and things like that. Yeah. E le whaapito lo luma Yesu o le vave ianga religious o le melo lotu.
O le tāua le nā e tala noa ai ia e taita ia le lotu. Ina ia taofi mau lava. I le whaamua mua o Iesu i le taita inga. Tātou te waifo ia iai. Ea e le whaapea e tātou te se laupasene ai lea mea. But at least it's tau on tātou malama la ngai whai ama tau se le waa wana le whaapea nā. Alu a tele le alu a foe o tau ia oso i leanga vale le loto. Ai o le mānaia lea. O le tātou o le fionga lea tua. Tuina o le mta upu le mātou talano iai o lo maua le tusi o mātai o lo na mta upu sifuruma le lua na iai. Aursu e ilau tusi na na tāwhi mai lava o le mena sa i le fono. O le tusi o nei o le Ioane lua sifuruma le tasi. Ioane lua sifuruma le tasi. O whai upu e sifuruma le lima se ia wha uma. And from the New Testament, St. John chapter 21, verse 15 to 25, probably the last verse. E taua lava la i le lotoli. O loo moni me fo ia lo whaango le tina o mam. Ia fia saua o le alofa mai a te au. Fa ta oto langa nai, mia lama. O mato whapea malulu, o mato so malulu i o nei ali. Ia lopo le fesu ia i o tau vo i lea. Ia paftai lau tau talo. Ia te ilo vo i o. Ia le li. She's all right. Le se ki al me. Wan meoli. Le o te la iti tangata o matatua. Ia whaitau ta tusi. Maua lau tusi, ia sauna mai a mene. Ia mole tupe, whaitau ane la, matatou umalava i iang. Wa umona lātou ai. Ona whetala i atu leo Iesu ia Simona Petelo. Simona e, le atali o Iona. Pe sili mai lo wolofa i atiau, i o lato nei. Wa whai mai o ia i ate. I oe, leli e, wa esi le fia, o te alofa i ate oe. Ona whetala i atu leo o ia i ate ia. Ia e whanga i au tamai mā moe. Wa toe whetala i atu whaalua o ia i ate ia. Simona e, le atali o Iona, pe te alofa mai i atea. Wa whai mai o ia i atea. Ioe, leli e, wa e sila fia, o te alofa i atea oe. Ona whetala i atu leo o ia i atea. Ia e leo i au mamoe. Wa whetala i whaatolu atu o ia i atea. Simonae, le atali o Iona, pe te alofa mai i atea. Wa ti ngā pete, a wa ia whetala i whaatolu i atea. Pe te alofa mai i atea. Wa whai mai i atea. Leli e. Wa e sila fia mea umalava. Wa e sila fia. Wa ua lofa lava i atea. Ona whetala i atu lea o Iesu i atea. Ia e whanga i au mamo. E moni, o te whai atu i atea. Wa e fusi oe ino e taulelea. Ma e whealua i mea na i loto ia. Ai pe a e toia ina. E te whaaloloa ulima. E fusi foi oe i atu. Se tasi. E foi oe le mea e te le loto. Wa ia whetala i atu lea upu e whaelo atu ai le wingo le oti. E vivi i atu ai o ia i le atua. Whetala i atu lea mea. Ona whapea atu lea o ia i atea. Ia e muli mai i atea. O whaaliu pe telu. Ona maai atu lea o ia i le soo walo whaina Iesu. O loo muli mai. O ia na whalangolango le whatawhata o Iesu. Ina ua whai le talisuanga. Nana whai atu fo.
Le li e, o ai e whaala taina. Ue loa atu o ia e petelu, o na whai mai lea o ia i a Yesu. Lea li ie, pe wha pe whea o ia nei. O whetala i atu Yesu i a te ia. A whai o te loto ni e tu mau pe o ia se i ousau. Pe se ale mea i a te oe. Ia e muli mai oe i a te. O na sana lau waile o le nei tala i le auso. I le oti lava le so. Ai le i whape atu Yesu i a te ia. I le oti ia. Ai whapea. A whai o te loto ina ia tu mau pe o ia se ia ousau. Pe se ale mea i a te oe. O le so le nā o lo mo le mau ia mea. Mana tu sia ia mea. Wa lātou loa fo i moni lava lana mau. O isi me fo i tele na whai a Yesu. A whai tu sia umalawa. O lau tā ofi e le ma whai o na ofi le lalolangi i a tusi. Pe a tu sia. Amene. A whai o te loto ina ia tū mau pea o ia se ia ousau. Pe se a lea mea ia te oe. If I want him to remain alive until I return, what is that to you? O te fia tala noa I se, tala whapea. Tu mau I lewa noa. Pe ta ofi lewa noa wa e ia te oe, le vau oe ma le atua. Sa o tala noi le sante anei. I le fausanga le atua mai le manawa o le fafine le whanau. Le kalesia. Ona e se ale maua lulunga o ala o le atua. Peiva ai mau lalo le istangata I le istangata. Oa, pe te vai mau lalo lava oe ia te oe. Ai o le atua na whaia le tangata. Na te mawhai foi o na sui e le atua le tangata. E lana uta ua le tama le fufine lea o le kalesia. Ono me ia lua na iloa ia Samuelu. Mua o ia le tangata tala noa ia le atua. He's a prophet. O le mefal na ia leina whaia le atua. Lama ekalesia. The purpose for God's church e tala no ia le atua. He loves to talk to his church. A whai oil le tangata a le atua. Po le kalesia le atua. E alana le tala no le atua ia te oi. Lango tele le halu o tatu talinga isi mea. Nango mei o le, tau mawhai ale lalo langi I avatu le. E pay attention na kako, waku kako mawhau whau I te ia. And all stupid things in the world. E umai ua pei ua halu ia o tātou whalo ona. Me walana, e olo ina hangi matangi. O le vave an tātou whewhewhe. E olo ina tupu whawhita auli.
O le vavei ana tātou whewhewe. Langa, o leo whaafita uli e tātou te whaalongolongo iai. O le whausanga la le atua I langa I kālesia. Ina ia fia sauno atu le atua ia te oe I lea mea, even though ele lava lau whaasoa, e la ititi le mea na amatai. That's why God works from all small beginnings. Ngā lue mai le atua I meo amata iti. Alvala vera pi sai ngo fia tangata. Pi complain ngo fia tangata. Nana lua. Ol mele na faya le atua ia Samuelu. Tangata na te ilo wha masino ia. Ol wha masino te maloa. Ela na watu le atua le avanoa wha masino e Samuelu tangata. Langa ilo Samuelu wha masino ia. The problem with wha masingo. E ilo wha masino isi mea. Ana te le ilo wha masino ia. O le kalesia. O le tangata na te iloa wha masingo ia. O le wingo le talawai lea. O le kale sia Yesu. Sila mua ne lava ta ita ia ia te oe. Ia te oe. Po au ia te au. Ai tātou tele I whaia le tonu o leisi. Tangata. Famela talan tu spa ia. Ua ti ngā pētelu. Fesili atu Yesu ia pētelu. Toi fesili Yesu ia pētelu. Toi fesili Yesu ia pētelu. Ele whapea ele tali tonu Yesu I le alofa o pētelu. Aina e inoa le toa inga tangata lea. Ina waita. Mana ia fai upu muli ole. O le tusi lea. E tanga iai. Fai mai ole tele I o mea na fai a Yesu. Ai fai mai, ele o fila langi pe atusi. Nana winga, ele I tai uma mea na fai a Yesu. Ela I tititus pa ia. Nei te iwa leise me tua e tatou fale, me tua e tatou ta vale, me tatou no fala langi nei. Pe anga tusi uma. O le kalesia le atua. It depends on you and me. E fua lava I lau muli. Mala muli. Langa leana o na fesili atua te alofa. Te fesili atu te alofa. Te fesili atu te alofa. Ua ti ngā pētelu. Ele I noa pētelu. E ala na mana o Yesu. E wha mao ni alo alofa ia te ia. Mua. O lau tali lea. Langa oe ma. O mele mana o Yesu ia taua. Taua tangata. Moni mau. A o le mele I loa I tatou moni mau.
Tātou te loa tausi. Tātou te loa whawhanga. Langa a tātou tausi ma whawhanga. O inai loa i le mea tātou te moli mawina e whawhanga i tangata, ma tausi i tangata. Au a fo i tangata moli mau. Ai le ingi proof o lako moli mau. E mānai a tau tala, e sua malia la tau tala, ai le tino a la tau tala. E iai ala taimi e whaatanga i le atua me te le fia o iai. Ai prove i lau mori mau. Langa o lau mori mau e ai el tangata. Ko e healthy el tangata. E iloa le moi o le mori mau o le kerisiano. E whawhanga i tangata. Tua tai ai tangata. Langa o le tala lea Yesu ia Petelu. Petelu. Ao elai titi. E tu lo ai ile e tu e mei ai whapea. Langa tu watu la ile. Una like. Melia e se mea tamaiti me tangata matua. E te fia whai au lotu dali. Pai mai. E toa fia mai. E nei a inga lape e toa wha. E nei a inga mai. Ai. Ki ngā inga i o. A te loi. O le mana iei o le mea mata. Nang o le taimi a mata. Taimi na te masani uma iai a inga iei toa wha iei. E te tupua ea, saule a inga, toa lima. Saule a inga, toa se furu. Watu, wa e masani uma wa pei au tau a inga tasile a. Melo pe telu, te ilo mena. Na mata o tamaiti ele ilo fai. E te matua lo. E mara malama lo. You are just like a father to them. You are just like a mother to them. You are just like a brother and a sister to them. O tamani ni, ele malama i mea na. Langa whai mai le tala i Ioane. O le tele i o mea na whaia Yesu. Ele o tu sia mai. Ale leilo wo iai. E sili atu na le leilo whaamatala ina o le mea na e o iai. Na ilo le mea na o na e whaalongo iai. A te le i o iai. Me lana na le ai. E manao Yesu ia iloa e ona soo aile ialu. E al me voi lea. Lana vai atu na ala na whanau fo wina tātou. Ina ia e malama lama le lei i le atua. Langa o le atua o le anganga lava ia. A e tele nei le tino.
E whamatala le atua e stuck. Aizia, pia o tangata whaana le i o i Australia. Au meo ata whaana le tilo atua i lea. Whamatala le o le ata tilo iai. Ai le i o iai. E ina tangata pe e fia whaalea nganga. Whamatala fuole mea na wa ai le i o iai. E vai e te tapua i malama. E te talo malama. E te alofa malama. Peter, do you love me? Yes. Feed my sheep. Peter, do you love me? Tausi, do you love me? Whaalonga tupe telu. Mo pira tau au na malolosi maile. E leilo o lea e tofo lava. Lea lofa. Langa le leia le o iai. Aisea, ese le lofa o tangata la ititi. Ese le lofa o tangata matua. Tātou te whasola le langi nei tātou te nofo. Nanga il taimi na mawhaia mea o lai malosi. E olo fo taimi wa. Wale susu saso. Ele leina wha matala pe a malosi. E o mai lolo vai. A mata lolo fisilingia le wha matalaina. Oa. Mua matana. A fetus foot. Au vai atu lai vai fe. Au iu wha malo loli. Ono si full montu. O lo ua manatu matu tua tele. A lela ua vai fo ia te au whapea. O so lu tele i tai ia. Mela na au whai atu to. Imo lo matu whamai. Ta e oti apa o ilesi ono si full. Ia bote, seti ala mātou. Lo ingon mela lewa ia, o fia oti. Au le fia oti lo vai atu to. Ini malo mātou ele mana au te oti. Lona winga. E o te tango e wa aipo le ale tu ainga au. E whai ia le mea le mana o ia ila whanau lo a inga le lotu mea uma wha pēna. Aua foi o va aina i tangata foi e ngase. E fai foi o tangata lea o tangata ia malo si le tilo atu ngase mai uma lo. Ele va pe mana o te oti. Aua lofa tu lo tinga ina. Ele o mana o oti tangata lea ai pe o le lofa e uma ia le ola si lo matua ua. Ale mea monia, ana malosi mai. E le te mana e oti e fia ola. E ilan teimi ua, e vai. E i foi teimi. Ua e malosi. E i teimi ua, lava mei lautanga. E i foi teimi ua e vai atua ua le lava atua le whasoa. E le lava lo le whasoa. Te ia ua e fia oti. E te leilo, o le whai atu Yesu ia te oe, follow me. E le o testinga pe te lu olona alofa, o le testi langa muli. O le ala ita pe te lu, pe wati ngā pe te lu, o le whai pe le te tonu Yesu ilona alofa. But, e le o le keisi ngā le ala inga ukara Yesu. Langa ele taimi te fia muli ai, onga ke fia muli. Ai taimi ke le fia muli ai, onga ua le mwhai se mea. O lala, i loua ma fau ma lou loto te fia muli.
Hawale susu saso. So, can you know how to follow when you are weak? Or wait until you're strong? Litau tele tu mawai pea. Almelia. E mawhaiunga e mulimuli o lai te malosi. E mawhaiunga e mulimuli pa lau e koinga. E mawhaiunga e mulimuli pa whewe le mwhainga e mulimuli. Pete matua ai fea, pete vai vai ai fea. E lua kwa fasili. Do you love me? Can you follow me? Sa wai lole martala nei tua, o le kele i oisi mea. Ai langa kele i lo mulimuli. Ai te vai ele whainga i Yesu o le tala. Po le whainga o le moli mau lea i oane. E pe e sili atu le malosi o le mulimuli o le tangata o laua. Whasolonga le mwhainga mulimuli. Au a vai o le mulimuli o le tangata malosi. O isi kaini. Pe ai lo mulimuli. Ai o ngai malosi la e lenga mulimuli. Ai le fia lo. O le wawen give up. Pea ona vai atu. O le shapi al ngā luenga. A wape o le fitu. E tā le fitu, pele i ka le fitu. Pokoroki. Poi orfa le whainga luenga. Ai amulimuli a Yesu. E sa ua 5 minute te ali teimi a matali lot. Ai a ota te alwai whiau. E le jau whiau. E te leilo. O lai follow koe kōle whasiri. Do you really love me? E le alwai whiau le whai a koe Yesu. And yes. Okay, no, but why are you late? Once e iai lo me le fia ai. Tingana lo fai lotu. E tapal me avui na misa o lei puti. Ai fai ai fua lotu. A matalona ni fatu lesi vai. Na le leia au 5 e malos. Le lala a matana leanga au 5. Na le oso mai au le ngutu ai. O le mana o Yesu ia pe telu mai na muli a teia. A o walu. Are you still keeping your testimony on a higher level? Aua o tonu o le tele o tangata. E sili atu ia la tōna taimina a fio mai Yesu lalangi. Na whailoa i a Yesu, whamalolo Yesu mai, whawhanga Yesu tangata. Aena, si ilo ilunga Yesu, le mea aiwai mai, olo tino lea. Tango atu le ipu vai, olo toto lea. Le fia feo tangata.
tutua e ilunga. O. Oi ala ava, oi ala ai. Wa maona. They know how to eat, but they don't know how to follow. E pe fōlinga mai, o le tele o mai ngā wha malolo, e le mawalangi. O le tele o tangata na wha iai wāwenga. Me wana e le na whaile tala le a Iesu, wha mai, ao mai perofeta pe pelo, la ko ke makua whaia wāwenga. O tangata foi, o le a muli muli mene i o wāwenga. E uma e, ma koe confuse a tangata. O le matau muli muli a Ioane, a o a ina toso ale mea, e te vatelo loto ale mea. Mlanga i ele muli muli ale tangata la ititi. E iel muli muli al tangata matoa. Aisea, po le ale tu ai ngā aso e o mai, tatu te iloa mori mau Iesu. Tatu te whetā ngisi ai whaafita uri tatu te kousuai, kau ke iloa mori mau Iesu. Tātou te koutrua po ame tinga. Tātou te iloa mori mau Iesu. Ngā wale, a whaita le soifua lalangi ma e whaile atua. Le atua, aune te sauni me tinga, e nā tau mai e tātou te le iloa lalangi le tātou te iai. As long as we live in this world, we all face those things. Whato a tātou le toe o aini tinga, pe a tātou o i le langi. Aja, le lalo langin kuli mai sa kan. A vai vela le fainga o te talo le a Iesu, tusi leo Ioane. So le a, e maa li e mo i ato li. E leo te talo Iesu e ave tātou, sisi mea. Te talo Iesu tātou te ola le lalo langi. Ai kako ka mang malo le lalo langi. Aisea, ana le anga sala le tangata, e ku mau le tangata le laulangi. Nanga le wanga sala le laulangi. O wha le kongu le laulangi. Le lau mga o Iesu, e whakako le langi. A ia ame tātou, kako kei lo mori mau longa mangu maa lo i le laulangi. E pupula mea mako sa kangi. Ai ke whaiakwa iei, e malo a Iesu. I le whaseina tātou ini, wawenga, even though, kako ke mga umia wawenga. I le whaseina tātou ngi mai, aja. I le kingon ngi, God has prepared another body for you. Pe watu lau sunga le whale mai, e tele ngiau mai. E tele aru makamanga pe aru le langi. Le fia lea. Awa fo i le mele le tau mawhaia i ala lalu langi. Naka kau mawhaia e whaalave ma i a tātou. E whaasau a ki ngā i a tātou. Tātou nofo le mwhaatalatu, tātou ti ngā i tātou whanau. And our whangau will whaamakala te ki ngā to the world. Mela ngā lea langa whisiripe Iesu. Do you love me? Langa e manao i o le mele manao Iesu.
Tātou te le whaia i anga apostolo ia. Ngā olko alofa mai ia te hau. Ko te mawhaia i o ngā whawhanga i la tau moli mau. Nanga e le o tau kala i le māmoe, whanga le lai ol pā māmoe. O le sa unu atu Yesu i tangata. A lai whai mai. Whawhanga la māmoe. Mo whaatusa le tangata. I le manu whaavale leo le māmoe. Whawhetai le atu e le mauni māmoe le tatou ratunu. Tatou ia na le ainga o le māmoe. A o tuainga manu ia, manu file mu. A e tanga tua wha liliu whapea, wha liliu whapea. O le waaila i e suri tangata. Whapea na tanga e satani wha liliu whapea. Whai mai loi e su ia pe telu mo na so. If you know how to follow me, kei lo whangasa o al mamoi. Aija, langon mamoi whaasanga whapea. Na o tangatanga kei lo mori maule le Yesu, ma kei lo whanga makausi. Aua, e o al tel tonunga whakerusiano, o wheli wa isolo. Mo le lobo, la tel tonunga sa. Faitau ar tu sia lea, ia saulau mai. Faitau ku sia lea, saulau mai. Menga elelea lo fekau elelea mai Yesu. Na efesini mai lea, pastor. Ngalu fekau mai Yesu. Menga ngalinga whanau fo wina o tatou wanganga. A whai e tele I whaola inga. Tele malama whanau fo wina. Ele whai fo inga e malama I le anganga o Yesu. E a fia Yesu le langi. Ele malama o so. Ana lea fio mai lea nganga pa ia. Ele malama le leo so. O au foi. Mo au whawhetai lea tua. Mo au ola I le taimi le nei. O lea nganga pa ia. Aisa! Leo matua ma whetau I le leia ma Yesu na muli e pe telu ma Ioane ma. I talked to him. Pen fai lau muli mauale na masa na fai. Le po na uva ai ele mena fai ele atua. Na fai ele au tala ele atua. Fa pea o te iloa oe. O ola te li ol fai fe au. Na u fa nau I ol farsa. Na u wola mai au lotu. Fa pea o te iloa oe. Can you help me to know you? Vai ai le leva na iutaia ma whewai ma ia Paulo. Ana le taia ai le malama fa mai o ai lea. Mai o Yesu lenga e sa wa mai ai. Ni liu ngelo Paulo. Taylor. Ele koe fo ia Paulo, ele I whaatali a Paulo a pepea. Matua, le wai loa uma tangata. O kangaka nge whasiok tangaka. Latu na whasi o tia tangata, ma whaasala tangata na muli a Yesu. A te loa, ngā sui a Yesu. Ngā I loa a Yesu.
E le i whapea so walu I on maka. Wa whailanga e tau atu Paulo. E tau atu tangata lea e whai mai. So le, ora ka mahalo wha le kongu, ora ka mahalo nari. E ui ana I loa e Paulo, mo matangalo na ingoi ma fau tangata. E rei sui ai sea. Nanga le whakao whakau I le lea mai Yesu whakali la. O Yesu le tino lea. Le ai. E le ito liu tino tangata Yesu sau whenua I Paulo. E a whamatala e Paulo. Pei au lelengo fo ila Yesu. E au nganga mo tātou. Langa lei maua mai tātou le liu tino tangata o le atua. Manu tau te nofo tu I. Alai o I sala elu Yesu. But thank God. Wa fio mai lo na nganga. Ma o ma ia tātou. He is here. Now. O aula, o te alofa I tātou lotu. I le tangata nofo I. Matapua I. Aina te leilo le I. Ma whai atu ia te oe. E te alo whai ate au. O le fasili na Yesu le whai atatu. Ma le tunu I. If you are here. He's still asking you. Do you really love me? Why you here? Why you come? Do you really love me? O ngalang ai saulang o le kasen o le whaiwhau. Ala nau whai atu. Lango le tele I o mei e lena wa ai ei o ane. Ai le mwhain tusi lalo. O luinga ka ua iei. Po fia ka o mai mea ia ia tātou. Po kako fia o I mea ia. O alana. Whet so la utala leo tele fia ai. Lango utali tonu le melon manuia o le tangata o le atua. Utele o whatu manuia o le tangata o le whaife au. No. Once you accept Jesus, you're a man and a woman of God. I le whakari se whaisa tātou tofi le lotu. No. E kusa maka kou. Ia lela wa tele tala pe nina. Ia hana leisa na tama. Mona ale no nofo fine ma va ane. Walu atu Samuelu malefata mea ai ale atua le sai I sailo il faleo Eli. Ama kwa ave rama lako ainga. Ai le ili utiro tangata le atua. Mantu fuentala no ia ile atua ile malama Samuelu ia te ia. Samuelu. Ai ta mo e Samuelu ia. Il fai fe au ia Eli. Fai ei Eli. Alu ta auto. Samuelu. Alu ta auto. Samuelu. Alu ta auto. Ai ato e vala awane. Fai ai. O lea e wha alongolongo atu lau au. Le nei tamai titi. Au atu iai e Eli le qualifications. O ia, il kamai tiki e wha alongo iai. Whailo il tala le atu ia Samuel. O lea ingal ngā. O lea ese mea uma. But I will give it to you and your family.
E ui ana I loa e le atua e le malama Samuel ui a te ia. E langang keritongu le kua le muli ar ki ngā Samuel ngā lai ngō Samuel o. Awa fo ia va ia tu ia Eli. E memu angutu o tina Samuel. Fai mari tala Eli. Tunga. O ngā te o ngā a. Ia liliwa ngeloa ia. Ia hana fai a Eli. Lau sungan whawhenga inga. O ke le valea. Le uwa whai ngō fia tua e adu whai tau e. Ar tangata I loa, tala noi le tua. Te ilope whapena umare wa ai tangata ina o tau tala ngana ese ia. Se lau lua sifuru, tangata na muli a Yesu. I lungo le whewhe o pitolu. O ina tau mai ai. Se wale wanga I mea alo whalenga pa ia e langa e. Whakari upa mea se sau Yesu. O tā tau lewa I le nganga pa ia. I taimi nei. This is the time of the third person of God. Taimi nei. O le nganga pa ia o le atua. Lea o le taimi nei. Church, talk to him. He's the third person of God. A whai o le te lotu I nei le lotu nei a te le te li tonu le ngana esele. I'm telling you. You missed the chance. O misia ka ko lewa ngā. Mel na le malama stoina ni ko tembo. Nanga e a fio mai le atua. E a fio mai le nganga. Na te sauloa, whanau fo wina lo wanganga. E whanau fo wina lo wanganga. A matalo na whamasani oe, mena e laina, o mele I loa ele tama matua whaaleanganga. Marakama ngi whaaleanganga. O tangata I loa tautala I leanganga. O tangata I loa mafuta I leanganga. Tangata I loa tapua I leanganga. Tangata I loa ola I leanganga. If you don't know how to live in the Spirit, I'm sorry. If I yet to do you really love me? Do you really love me? E una eita. Ai te leo mawale nganga e laini whai atu le tua. E te alo whai ate. E te alo whai ate. Langa e olo al taimi na alu o Yesu. Ma koe fiu lau so e apakua. Nela ua o matatu taimi. Kau ke le koe wa ai Yesu ko ava er ke me fio mai ai. E vatulana e kalesia. A saula e vatulana e kalesia. E se lan ko inga Yesu la tau. No winga o taimi nei. O taimi o ka ko ke lo ai. Do you really know Jesus? E mongi a kako kei lo Yesu. Menga, ele leia le o iai. Nga sau lo lea, whanga I lau whangau. Ka I lau whangau. Hola I lau whangau. O au foi.
Ona walu ile nganga. Langa pau alo le mea whainga of sosangi ake oi. That's why I love everybody. I love the vave mai le loku, and I love the whaianga le loku. I love the whaisfuluai, and I still love the le whaisfuluai. I never ika to anybody. Pauan me whaiau. I want to follow the Spirit so I can help you. Oh, do what they not follow you. Yeah, the drama team. You know, like once I go kill my okay, ngofoku le nganga. I be in the Spirit and I discern the falili ones, kalefia ones, the confused. Fa pelo ke ika ku ei o ke akaka. I want you to know how to follow the Spirit. Especially those who are on the platform. Langal fatalia. Iria ka kaunga so nga soli is. A faisa e lotu le whakasa po le popepo o le meko kisi. O le whakalea e le so o nga kuwasis. Karuanga o mai loku Pentekoso. O whaifa le ikulunga i. E fia tangata o le nganga. Ai le ilo ola wha le nganga. Melia, e le salunga o le whatalea. A o tangata wha le nganga. A le leilo usiu fonga. Tangata wha le nganga. I lolo su mai te pese ona le leilo leo. A wafu ele oso uma ele le yei mea. E te le tangata whaale nganga loa. E maua o i se mea. Na toi whaanoa noa ane lea. Ale fesili alna. Elena ale tolu fesili. Do you really love me? Do you really love me? E whaia kua sa ilonga e keika. So that you can know po whea konga lau ten awhiri mea. Lea lau o tilo atu pe telu ua savali mai ia Ioane. Whai mai lo pe telu ia Yesu. Ai lale. Whai lo ila tala lea Yesu. A whai o te loto. Ele oki a. Whai mai alu lo whai kala inga o Ioane le oki. O Ioane le oki. Ai le o sa o tala Yesu. Lo ingo tala whailia. O tangata whaalea nganga. Fe le manga. E alanga manga o Yesu e o ti tangata whaalea nganga. Se ia luia li me ia nganga. Wa lo fai tangata whaalea nganga. I le so nga whai e tangata o le tino. Hallelujah. Me voi le ese le manaia. Vai le ao ni sa putu tatou maliu mo mea na. Ui o tangata whaalea nganga o le malama ia. A tangata o le tino. La le wako whange o le souna le ngali ia se mea. Ia au le wa amatalona o tau mana o le e whasa ia le kako uloku ko e whai mai ni fo me whai mai le uloku.
Amaka wala va fa au avina ke kustetet. Wala ulo au koi ai me mar kelo. That's all right. Ia uanga mangaku o ke ele fa ke hika la ulo. Okay, a law fight ngata. Even myself, if I call out tala, halanga kalia fa lo longa menga. Lo fight lo. Awa. Ia me ile ola usefi. Wala va ko ingolo maku e fa ko lo me ai. I said, man, look. That's why I want my ministry to be a spiritual ministry. I want LEM to be a spiritual ministry. Tangata o leanganga, euang safa vali mai mo la tu la e mana ia. Au lelei. Ulima mai. Au tangata o leanganga. Ne vai voilea, e te vai tu Kuki Aloalii, e feiloa i leanganga. E tali tonu e leisi. It's tupu mai foi tatou whanau. They are spiritual children. Le vai le umatu tatou. Ai mai foi la tau whaile lotu. Tatou te oile langi tatou tala loa vui vai lale vai lo wakari lale kai ia ele le kempa le ukala vau le la fai. Awa le kempa le ukala vau ngeia nile ia le fa ber fe au le sfali le la sau le kemp fi te lo o le to sau ni mel au tala vau e se le mana ia lo telton wino tangata fa ia au tala vau mo ia te mana un tangata poto man tangata malosi ai sili atu lo mana un tangata fa le nganga lang vo ia le all right kai mi uma e fisilingia o el melea ai sia langai e sila mai ai Yesu as long as you are in the flesh le ke le kingo ngai e la fio mai Yesu le langi a sila mai atato e mala mai atato we make mistakes nanga le ka savali le kingo a la fa pe Yesu ka si ia ma fau ange o ia o tangata fa le nganga o ia o tangata fa le nganga ela na mana o le melea ia tangata fa le nganga tangata o le lotu langa le ka ko fa sanga i le tino langa le ka ki ola le kingo tu sape ke le ika sesi ai ka ko e fia yo ka kinga wa fo mele fo ma ia kau mai ele lava le moi ele lava le rest longa lua ele lava le ai fa pesoli a o aso yo tala vo ai kule mea ale wa matana o malama ina ua i tamama tina mantua e foi e fia tau sami e tau sami atu api te e mai le mea la tau sami pia son sa o rita te o iai le la e ola le tino fa pe lo le tino ia la maua la o i e to ta tope atu
They were too late. Ape, e sili ai lea o hao le kalesia. Ia la tui loa ola whaaleanganga. Mua, ia oni tangata e tala no, ia i lea tua as a prophet. Pe lea ia sou pale perofeta. Pe lea ia sou tusi folau perofeta. Ai atala noa lea tua ia te oe, ma e tala noa tu ia te ia. O lou whaala i titiina na le space. E tala noa nei lau atu tupe la ua le lava, ia te oe. E tala noa nei au pili lai le i titongia, ia te oe. E tele mea lai la atala noa nei ia te oe. E te lea tulo lato leo i lau whaafonga. Ma e whanoa noa ai. Ala ua whai sau no atu si au toa lua. Ea. O e whanongo tu le tala i sito i masilo matua o amai. A mai rai manuia. Ala ele me te whapena ai. Langa le tātou te latino. Be like a prophet, so that God can speak to you. O le winga lo tala foi lea. E le se me te tau walu e fu e tau sa perfetanga i se tangata. Le ai, fia kala ngoma ia, Yesu ia te oi ma oi ia te ia. O fia ia le tala no me Yesu ia te au. Tu sapo te sauni o te launga ni. E toi titi ao ele i ta ua mai apo la launga e fai. The only thing I know, he loves to talk to me and I talk to him. Now na fola tu spa ia I saunga mai sa masangi karango mai. Wa ina foi no wo langa melea. Judge yourself first. Aja. Ol melea vaku ya ke oi. Ye iloa fai fama singonga. Yo no fo nema o mai fau melea. Fe le tua. Le ta pena o le tua ta ita o ta malosi. Fai le leila te whanau. Awa foi la le o matua. E toi a patu le mene masani. Wale o ye lima. Cheers. Ai oso mainga so alo oka. Olo mkwaku kua. Even though she's a girl, she can do anything. A fala vela ngisi kama pokin maka. Ole winga la telefone le esel man na yol melia. O lo ta pena mai o laite malos awa. Iti le lole. Tu sabe te le la vai ave la onga kakakaus. Alu ave la ka ke malos. Ai afa pea. Ela ai moir ka mamar kinga ele ave ka mai ki la onga. Ite koi kinga ingai. Ia le li. O le fesilia le fesili mo tātou. Can you follow Jesus? O kuako, can you follow? Do you really love him? Aisea, langa o le follow. E whawhangai ka maiki. E ka iei ta maiti. If you're a pastor like me,
following Jesus, loving Jesus, is to feed the church. Ona ole mele lai va ai sila mai Yesu. Lai alu Yesu. Ole kele yonga me ye tu lalangi. Awana ioi le lotu. Na va pele waru Yesu le langi an ngea ka ke makitiva. No, preparation is vital. O le ola tā pena. Le manguia. A o le manguia o le tātou ola ka penga. O le kako ilo ola i le nganga. Kako ke ilo ai le negative side, kako ke whasanga iei. We fight a good fight of faith. Hallelujah. Nei pese lo voi le pese le wa malia lo roto. I meu e fai. Ma ve mai. O alu Yesu. Au le kele yo meanga nga fai. Ai le ikusia mai. E tengo fama fai e fesili fai upul nga. Nga kusi mai ai le au mai. Fai mai lo leo Yesu. Nga kusi koe ku i nga. Ele o alu mai Yesu. Le ku i. E fa fenga fit ka ku i. Me iwa umang kusi mai. Me lewa umang fai. Alu koe vai ku pes per ku pe keru. Mfisili ya ku yakte. Oe, petelu. Ke alofa. Ola lau tali. E ke i kafea. Al fa moe. Fafanga. Kausi. E leo le alu o Yesu lunga. Ala ke wala ulunga. Kausi mai ya fa mole. Fafanga mai ya fa mole. No. Lewa mai ya tatou. Au mea. Ola lokal pusa. O ile a tatou a su mai tatou o mai le lotu. Tai pe al me vanale mai ki tatou fai to ala luma su mai I. O mai vela o fai pese ki a kur mea. A fai wo lua sali fe tatou lotu. Wa ka pungi mea. Tai mila nei tu mai tangata lau ke lo ki le. Open the door. Oi uma tu lunga pe sua tu lunga tunga fai fe au ela tu amata sau ninga lu tu marki. Au la fai pese tu mai lunga sau marki ai lo le oto mal pete pa lua. E ai la usul tae o mana ia o mele le ala mai al watu solo tamaiti. I lau sunga ta mamartina o le ainga. Tatu te loa, te talarki, with a smiling face. Ai talo fai, le tele o isi ainga. E a matal tae o pupula mai kou. E a kualer tae o. Ma lia te lea. Pa futu tupu e nei fuila u whanau lea la iti lea. E wa mata futu. O ke fiwa. Hello, son. Ui whako alai alua. Ai asaula o Jess. O mele o kamangali. Auntie Tess. Whako. Po auntie okile. Ka pe esel ma ngai o le mea.
o tātou iloa, how to switch on the beginning of the day. A whaila oe matangata e fesili ai Yesu. Do you really love me? Feed. Do you really love me? Feed. Ele o whai mai Yesu peka kia alofa ke whawhanga ia. Le ai le whai mai peka kia alofa ia ke ia e whawhanga lale. Peka kia alofa ia ke ia kausi lale. No inga. O tātou e ele ki e haru ai e do something for another person. Hallelujah. There are lots of viewers on the Maola. They are watching. Ele ka ngofie. Avon mana ia ole. Ole ala usu aneo. O New Zealand ma Australia. Vai mainga o pestalia. Sau lor merkaya. Temo ke amal fau machine lai. They know how to open. Fa fela pe a o so merkaya o. Oke mai ai kaya o. Ai le sera ko ai ngala oke mai ai. Kangolal kanga ka ile ma akong ye. Maola, fafo. Tu sape fia tau sanga. Le taimi a wale ato ni le fitus furu foi tau sanga lai. O se furu tau sanga. Se furu tau sanga. Taimi a le ta tala ia tato le tio le lua fe se furu fitu. Fai ala tala le tio ala mai nei ena le tio vat se ilonga ato se furu tau sanga. Fako au kari kongu ia o kou. E kari e a lea. Au fai mai ngai mam. O lale me fai, lale po kala me fai mole leiti o fatu. Ea, tu lela atos futu sa mui, oi, soli. Mo fia alanga mai, au mai se pati mole maola. Mole ave ia Yesu e. Fia la atos futu sanga. La utala elea amu ia he, na no nofo mai lava il maola, mai le amatanga i o mai taimi nei. O ta whawhitai le ali, maa lor ngā lue. Uma na oi na i uti nā matatua e se taimi e whaise la to saunoanga i lungo le leiti o. Hai tila walanga lea au le lei alo o matatua nei. Ia e whai e ia o tō masui o tātou. A o le mea lea, o le tā ua ia. E tātou te whaatū mawina le long run o le. O le ngā luenga whaa tālai. Wana e tanga ta whisiri mai e tau. O tofila tātou loto, o tofila tātou loto, o vatu lea. Se ilonga tau te o mai le wharesai le loto. Whato a iei mea tau to ina. Mati a kono. A o le misiona ia le maola. O le ngā luenga whaewenga lia. Mena e leina tau ti a kono mto ina. O leaders. They are all leaders. Me wana e ta ia le ti a kono le wheresipi. Ta ia ti a to ina le wheresipi. Ta a whaia me o tofi. Pe a mai le lotu. A le vai aso atoa. O le o ngā sān ngā luenga whatalai. O le autala vou o ngā luenga whatalai. Wheresipi o ngā luenga whatalai. Mea uma e se mai lotu ngā luenga whatalai. Drama team o ngā luenga whatalai. Au whai pese o ngā luenga whatalai. O le whai tau na a Livingstone Evangelism Ministry. Aizea, ia tātou i loa. Tala le mele. Ono le fasili lea. Tātou te ilo moni amuni muli a Yesu. Aisea, e ia aso e te fia pese.
e fo ia so ele mana oi. E ia so te fia ia drama team. E fo ia so ele mana oi. E ia so te fia tu to file mo mele. E fo ia so ele mana oi. Can you hear what Jesus said? Do you really love me? Can you follow me? Hallelujah. I want you to close your eyes, please. Ele uma le pusa le ana tu e Yesu le lotu, le kalesia. Ai fio le langi, ele uma. Mena na ntusi Yohane mai tele men fai Yesu. Ai le uma fai kusi ai cha ele o fil la langi. Yesu fa mo le mo le fa ele pusa la. Fenga e welcome ngama umea. It's with the church. Al falavelafi. Ele iro le loko kakala. O tangata latou talaina. O tangata latou te ilo faasanga ya Yesu. Ile anganga. The gift of God is with the Spirit. God's plan is with the Spirit. Leading the church is with the Spirit. Evangelism is with the Spirit. The only way you can know is to become one of the member of the kingdom of God. Hallelujah. One or if you feel kalangoi lekua, or too much kalango to the problems, or if you fear if I'm a single lava oi. Wa uwa ai le pusa lea Yesu le fai mai ai. Aru Yesu a ku lalangi. Ele me fai kusi e se kusi. But I know that's why I'm happy every day. Po kai mi lelei, po kai mi lelei. Pela menga wala koe fa merfo mai o ke hoki. Ele fia tangata at oha. O ke no fa sanga ngi oki pong yola pong ya. Asa or meu te fa sanga ya. Ele fa fia inga ungi meu lalangi. O tele fia fa masingo se kangaka I se mea lele po le ha. No. E alanga o mga o I fa masingo I sa o uolanga. So that they know how to feed others. Not to oke to others. So when you come to church, when you become a member of this church, I love you. And if I built a lofa ke ke fa laka ma ye o ke sa wele loko. No, that's my calling. That's my calling.
O te o inga lava le kalesi, ia latu I lor manguia leo le atua. Inga ia wako le pusa le atua ku o lo fale. Ke lua whaasanga, ia ke whaasanga, ia so uma, makaimi uma. Nanga aungi whaasanga haku ngi makiva ia kako, mangi meti ngā ia tātou. After Yesu, I want you to open your heart to Jesus. E mawhai ona e whaasanga I le atua I taimi lelei. Makaimi lelele. E mawhai ona tātou whaasanga I le atua I taimi manuia ma taimi tinga. E mawhai ona tātou whaasanga I le atua I taimi pe wa tātou questioning ai lo tātou atu. Longa loko lea e tako I lo muri a teia me ngā lenga siri so o Yesu te alofa e ke alofa mai because He wants you and me to know how to follow Him. Lea la ua le ai Yesu le la langi longa tingo au lea ia te I tātou I lo nanga. Let's all stand. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. Lead me, Lord.
Nā te whataitai mai te talo nei. Whawhita Yesu. Sa Yesu. O loua nganga pa ia I a te au. O loa nganga pa ia I a te au. O loua nganga pa ia I te tonu o le whalele nei. O loa nganga pa ia I te tono o le whalele nei. E na ngona ai le oli o mātou loto. E la ngona I le oli o mātou. Whawhitai lo mātou atua. Whawhitai lo mātou. E te alofa I a te au. Te alofa I a te au. Tui nātu lo uola I o au. Tui nātu lo uola I o au. Saunia lo uola. Saunia lo uola. Ia o malama I a te oe. Ia o malama I a te Ia o ilo moni oe. Ia o ilo moni. Ia o muli moni I a te oe. Ia o muli moni a te. Ia o talitonu moni I a te oe. Ia o talitonu moni a te. Na ia whai au mamoli mau o oe Yesu. Ia whai au moli mau o Yesu. Yesu ke riso. Yesu Kiriso. Wa ora tangata sala. Wa o tangata. Wa ora tangata se. Wa o tangata se. E mātou te fia I loa oe lo mātou atua. Mātou fia I loa oe lo mātou. Ina ia o ngā ia te I mātou lau upu. Na ia ngāia te mātou. Na ia mātou tausi isi tangata. Mātou tausi ista. Ia mātou whawhanga isi tangata. Ia mātou whawhanga ista. Ia saunia I mātou. Ia sau. Whai I mātou ma tangata fou I a te oe. Whai mātou matangata. Yesu ke riso. Yesu Kiriso. O au le nei mo oe. Wa o le nei mo. O au le nei mo oe. Wa o le nei mo. O au le nei mo oe. Wa o le nei mo oe. After Yesu. Whawhitai Yesu. Amene. Hallelujah. Batulo sau pati mo Yesu. Tui nātu lau kalesia o mau manuia. I o mātou lunga lau alofa. Lau file mu. Lau nganga pa ia. I speak your protections upon your church, Lord Jesus. Your healing upon us. Your deliverance upon us. Ia o lo mātou atua. We love you, Lord. Le atua e toa tasi, le atua alofa. Ia I o mātou lunga, ne ia o il whawawau. And everybody say amen. You may be seated. That's all lalo mai lalo whawhitai. Tui nātu whelotus. magnify the Lord, and my spirit praise His name. Even death could not hold Him captive, even in the grave, He is Lord. Even death could not hold Him captive, even in the grave, He
for me. I feel like running, skipping, praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping, praise the Lord for what He has done for me. I feel like running, skipping, praise the Lord for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping, praise the Lord for what He has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He healed my